Bafana bakithi umuzi owayo awulungiseki uma ngabe sekukhona isancinza esihlele ethembeni. Umuzi mangabe kuxatshenwe noma sekwaxatshanwa kudala vele uthando alusathathile ngisho off selithathe leave impela 21 days noma ngaphezulu. Uma ngabe sekukhona isancinza la nkabi yami usekukhona umuntu omxoxelayo enithandana naye eceleni umxoxela ukuthi hayi umuntu wami wenza kanje, umngami wenza ukuthi, umngami wenza ukuthi. Lona naye vele naye la kahleli khona akahleli kahle ngoba wenza lezi zinto, mhlambe futhi sebemlahlile usezofuna ukuthi ezolungisa la kuwe. Bese wena ke ngoba wena vele umtshela zonke izinto angeke ngoba vele usunethenjanyana ucabanga ukuthi yena wehlukile kanti naye la kakhona abamfuni ngakho ukuthi ngoba wenza lezi zinto noma yena vele umnika izagile zokuthi yena kubukeke yena engathi ungcono kunalona naye. Waqala nje makuukuthi ubambile la ubambe khona wasuxoxa ngomkakho ukuthi hey umkami umngama akafuna ukupheka, umngama akafuna ukayina ngesikhathi, umngame mangihamba ngize ngimcela ukuthi akangipakishele yethi sorry asondele eduze ezishintshe nobuso serious but we can fix this now uyibona lento ukuthi izolunga. Ingwe washintsha amabala naye la kakhona naye noma laba bamchithe khona bamchithele wona lawo maphutha afanayo. Akekho umuntu wesifazane ongenalo iphutha. Angeke ukuthi nje ngamaphutha lawo yebo kubuhlungu kuyenhlizweni impela kushaya kuzwele, kodwa zama ukulungisa umuzi wakho kungabi nomuntu osumtshelile ngoba vele useza nengqondo yokuthi yena ufuna ukuzolungisa lamaphutha lawa enziwa yilo muntu wakho usumtshelile. Kuzothi kuphela iminyaka emibili emithathu noma inyanga kwesinye isikhathi usumchithileke lona usehleli kusegcwele. Uzobe usufisa ukubuyela loya ngoba mhlambe lo uzobe senza khona lokho noma esenze okungaphezulu. Mhlambe loya ube nalezo nkinga lezo kodwa makuthiwa kunenkinga emndenini ubefika kuqala. Mhlambe loya naye ube nalezo nkinga lezo kodwa makuthiwa uyobeke kutshele ethi hey kudlula ingane la ingane kadadweni manje ngathi ngiyabheka ngathola ukuthi icathulo zayasekho esimini ngisacela ukuthi sike sigwaqaze noma le yamali wawunginike yona ngayithatha ngadlula esitolo thizeni ngale ibhayi icathulo zika 300 ngale ibhayi icathulo zesikole ngoba ngibone ingane kadadweni. Lo ukutshela ukuthi lo nomusha kade ucabanga ukuthi uright uyakwenza ke lokho uyawasha ngesikhathi ukuphekela ngesikhathi uphekela ngendlela ayifunayo unanemenyu ukuthi evikini kudliwa kanjani lo uyawubepheka nje noma yini noma nini. Kodwa lo akanandaba nomndeni wakho unendaba nawe kuphela. Mawuthi kunomsebenzi ekhaya uzaza akupakishele kahle yonke impahla akupakishela zakupakishele ngisho amakhondom kodwa yena engayi lapho. Uyamkhumbula lo ukuthi lo wayengawashi kodwa izinto zami izinto zakithi wayezazi umndeni wakithi wayewazi. Umkhumbulo uthi yera ngihleli kahle impela kodwa manje ngiphila ngedwa manje. Lo yabe ezinye izinto ezenzeke emndenini bese ke khohlwe ngisho ubaba fonele yena. Lo musho omtholile akanandaba nendaba ukuthi umuzi wakini eMantungweni into enjani le akanandaba. Phela kuzothi mangabe kukhona into engakuboke hayi ufuna ukufika nawe ke kodwa lapha akafuni. Ngaleso sikhathi wamlahla loya wathi uyabheda ngoba nje ubehlule ukupheka noma bengapheki ngendlela oyifunayo izinto ezincane izinto ezilungisekayo. Kodwa ngoba uthe manixabana nomuntu wakho ubusumcuphe vele ezancinzeni zakho ukuthi lesi ngingasithatha vele lokho ngeke kusalungiseka ngoba mayenza iphutha sekungathi uyakusiza ekutheni ngoba vele wena unomuntu ofuna ukumfaka. Mase kuhamba isikhathi bese uyathola ukuthi hayi lo muntu lona kade ngithi ngigabe ngaye hayi uyafana naye lo noma yena ubheda more ubheda ukudlula lo. Ake uzame indlela yokulungisa izinto ngoba uyogaxela kusemhlabeni la. Uma ngabe sekukhona umuntu ovele ngeweave ekhwapheni
osumthembisile ukuthi kungenzeka umthathe inkinga onazo nomkakho ngeke usalungisa kumnyama kubomvu angiyavala lapho